дери интизор, хотирмону шавқангез. баъди чанд соли таваққуф мо бармегардем. 11 декабр соати 16 коғи суруш. шарики кул Orienbank, шарики расмӣ Мармари, Тарона Music Award, тантанаи ҳунар. دوره که اونها مثلا مدتی زیاد کار میکنن دیگر من سپاس میگویم با ماموریت Asia-Plus، یعنی که نفرانی که در ترتیب دادن روی خط اشتراک کرده بودن که اون مهنتی که مثلا ما تا 1 سال 1.5 سال زیادتر میکنیم اون رو دیده توانستند پیش از همه. بله. و من گفتم میتونم که این مراسم جایزه سپاری بسیار خوب خواهد گذشت. محتشم میگذارد و میدونید وقتی که اشتراکچی رو انتخاب کردند اونجا سوالی به میان اومد که از چهره های نو باید نفرانی رو انتخاب کنیم که پرکار بودند. پرکار به معنی که بسیار زحمت کشیدند و در دوام سال 2021 یعنی 2020-2021 خیلی زیاد مهنت کردند و روی کار آوردند مثلا محصول ایجادیات خود را. با کاتگوریای چنین داوطلبان البته مبوریز شامل شد، داخل شد و واقعا ارزنده است. زیرا در 2 سال اخیر مبوریز 1-2 ترانه نیست، 3-4 ترانه نیست، بله یک آلبوم اگر 21 ترانه 21 ترانه 2021 سال 2021 است و 21 ترانه رمزی زیبا و 21 ترانه یک تقریبا یک 15 کلیپ، یک 7-8 کنسرت کلان. به نهایت نتیجه خوب است. تشکر. نتیجه رکوردی است به نظر من. و باز کنسرت ها در قلمرو کشور. بله. عجیب است. و میخوام که اطراف ترانه میوزیک اواردز حرف بزنیم. بله. در ترانه میوزیک اواردز میشد بگیم که شما کدام ترانه رو خودتون میپسندید و ما 3 ترانه رو انتخاب کردیم و این 3 ترانه مورد پژوهش و تتبع قرار میگیرد که کدامی از اونها رو مخلصان شما باز پسند میکنند. ولی شما خودتون کدام ترانه رو میخواستید که بسروید؟ من شخصا میخواستم که یا ترانه چرا یا اینکه ترانه میروی رو اجرا کنم. ولی به هر حال چخیلی که شما گفتید خودی مخلصان انتخاب میکنند و اکنون نمیدونم. از 2 هفته زیادتر مانده است تا برگزاری این چهاربینی. یگان هیجان، یگان حسیاتی مثلا بله هست. برای که من میگم که این اولین یکمین جایزه من مخصوصا در سوی موسیقی است. مثلا ما صاحب هزارها سپاسنامه و مثلا هر گونه جایزه و مثلا اون چیزی که بود در مخصوصا فعالیت شومنی گرفته بودم و شخصا برای من این مراسم جایزه سپاری بسیار یک چون رویداد مهم است. من انتظار هستم این رویداد رو و حتی به نزدیکی در مسکو کنسرت داشتم، یک چند چهاربینی دیگر گفتم من 10 دکبر باید که در یعنی اختراش 11 دکبر باید که در دوشنبه باشم و حتما که در اینجا اشتراک کنم. زیرا خیلی گفته دادم برای من این یک هم تو جایزه نیست که در صحنه برای هنرنمایی کنی. برای من این نتیجه محصول کاری من است که من بسیار همه کوشش و خرج من برای این است که مثلا چنین صاحب جایزه و چنین درست است. و تیاری بینی ها چه خیلی است؟ من اصلا میدونم که الکی شما شاید که اطراف این یا اون ترانه تمرکز کردید، ولی درباره انتخاب سر لباس مثلا شاید گروه رقصی من نمیدونم این آماده بینی ها هستند؟ بله هستند. سر لباس انتخاب کردید؟ سر لباس بله الکی انتخاب چگونه لباس خواهد داشت اون روز؟ لباسی چیگم کیژوال میشد با فکر. یعنی با سبک معاصر. بله. رنگش چگونه است؟ رنگش سیاه و چرا سیاه؟ کمی الیمنت های سفید هم داره. الیمنت های سفید داره. سیاه چرا انتخاب کردید؟ به خاطر که لاغرتر بنمایید؟ بله. راستی شما کو پرگوشت و فربه نیستید؟ بله نه، به هر حال برای که من خودی رنگ سیاه رو دوست می‌دارم. حاضر رکن تمرین کرده استادم 1-2 ماه شد برای کمتر به خود آمدیم. کمتر به خود آمدید یعنی کمی لاغر شدید؟ کمی بله. چند کیلوگرم پرتافتید؟ شاید 6. در نتیجه چگونه مشقت ها؟ من با فکر من آخه دارم با فکر من مثلا من پیشتر فکر میکردم که برای که خراب شه پرهیز کنی. باز فکر میکردم که ورزش بکنی. بله ورزش حتما. لیکن من رو فهمیدم که ورزش خوب
ва пеш аз ҳама масалан агар варзиш бошад ман фикр мекунам ки ҳаддиақал дар як масалан машқ ё дар як тамрин 1000, 1500 ё 2000 калория агар сӯзонам, он го ман метавонам ки ҳатто диета накунам, яъне парҳез накунам ва ҳар чизе ки дилатон мехоҳад. ман вазни ман аллакай як моҳ зиёдтар шуд ки ман чизе хоҳам мехӯрам ва як чӣ гӯям реҷаи муайянам надорад хӯрдани ман, вале вазни ман ҳамоно истодааст. Масалан аз ҳамон вазне ки буд дигар нашуда истодааст. ва як чизи аҷоиб аст, масалан ҷашнвораҳои ҷаҳонӣ мешавад, масалан Грэмми ё ин ки Оскар, ин чорабиниҳо мешавад 2 моҳ пеш аз баргузории Оскар ҳамон ҳунарпешаро нишон медиҳанд, ҳунарманди синаморо нишон медиҳанд. хеле фарбе аст ва дар давоми 2 моҳ аллакай онқадар лоғар мешавад ки дар фарши қирмиз дар рӯи фарши қирмиз вақте ки мебинем бовариамон намеояд. яъне ин мешудааст, агар инсон бихоҳад ва дар пеши худаш мақсад ман барои шумо як нуқтаи муҳимро мегӯям ки ман соли гузашта буд ба фикрам тақрибан агар дурӯғ нагӯям як 97 ё 98 килограмм шуда будам ва ман дар муддати 40 рӯз ҳар рӯз машқ мерафтам, парҳез доштам, яъне ки калория ҳисоб кардам ки чӣ қадар мехӯрам. ман то тақрибан 14 килограмм дар як моҳ партофта будам. аҷоиб. хуб, мебинем қаду баст, қаду қомат ва умуман намуди зоҳирӣ Муборизро рӯзи 11 декабр дар саҳнаи Суруш холл дар ҷашнвораи таронаи музики Эворд ва мебинем ки ин машаққатҳо ва меҳнатҳо чӣ гуна натиҷа додааст. албатта мо бо корҳои эҷодии Мубориз ошноем, вале намуди зоҳириашро чӣ гуна мекунад, инро мебинем. ва одатан ман кам Муборизро бо шикамчааш медидам, каме шикамча дошт ва ҳоло мебинам ки нест шудааст, шикамча нест, шикамча қариб ки нест. ва ҳоло баъди реклама ва машрӯҳи қурби асъор садо медиҳад таронаи меравии Мубориз. дар бораи ин тарона баъди чанде бо Мубориз ҷон суҳбат хоҳем кард. бале, бисёр таърихи хуб дорад. Реклама на Asia-Plus. Asia-Plus ва Orienbank тақдим мекунанд. Тарона Music Award 2021. ҳодисаи деринтизор. Хотирмону шавқангез. баъди чанд соли таваққуф мо бармегардем. 11 декабр соати 16 коხи Суруш. шарики кул Orienbank. шарики расмӣ Мармари. Тарона Music Award тантанаи ҳунар.
Asia-Plus ва Orienbank тақдим мекунанд. Tarona Music Award 2021. ҳодисаи деринтизор. Хотирмону шавқангез. баъди чанд соли таваққуф мо бармегардем. 11 декабр соати 16 кохи суруш. шарики кул Orienbank. Шарики расмӣ Мармари. Tarona Music Award тантанаи ҳунар. хонаи нави ман тайёр шуд, яъне ки баъд аз ремонт гӯем, ҳаминтавр гӯем, بعد از تعمیر بله баъд аз таъмир ва баъдан масалан як зумра масалан дӯстонро ман даъват карда будам барои меҳмонӣ. و من هم بودم бори аввал бале дар он ҷо орзуи соҳиб буданд, даврони раҳматзод, меҳрнигор, сафар муҳаммад, дамирбек дамирҷон буд бале بله бале ва мо ҳама якҷоя будем ва дар он ҷо як нишасти дӯстона буд, то дер нишастем ва баъдан ин як саршавии мартабаи эҷодии ман буд ва шумо ҳамроҳ яки даврон гуфтед ки мо як суруд эҷод мекунем ҳамин рӯз дар ҳамин ҷо. و برای شنونده خیلی جالب است اگر بگویم که محض در کجای خانه مبارز бале мо дар меҳмонхона нишаста будем. шумо баромадед авроҳе ки ба даврони раҳматзод рафтед, ба ошхона рафтед, гуфтед ямон кас барои мо халал нарасонад, ямон кас набиёяд, мо мешинем. Он кас бо гитор як ним соат ё як соат ё зиёдтар шуд ки маро даъват кардед, гуфтед гӯш кунед як бор. бори аввал гӯш кардам, гуфтам ин суруд ягон ваяш дигар буд. баъдам гуфтед ним соат дигар вақт баъдам биё. баъди ним соат омадам сурудро иҷро кардан, ҳамин чӣ гунае ки ҳаст ҳамин суруд ҳамин тавр вай шуд. бе ягон тағйирот. ман гуфтам беҳтарин суруд. ҳамин суруде ки ҳоло садо дод, меравӣ мебари ҳама рӯъёи маро, меравӣ мебари ҳама дунёи маро, мекунӣ зеру ро ҳама рӯъёи маро, ҳамин тарона буд. ва نمیدونم شخصا انتخابی من همین است که در ترانه موزیک اوارد همین صدا بیاد، ولی از من وابسته نیست متاسفانه. بسیار خوب میشه. آهنگسازش دوران است. دوران آهنگسازی بسیار پسندیده و محبوب که نه فقط برای مبارز بلکه برای تمام ستاره های استرادای تاجیک، ازبک، افغان و ایرانی حتی ترانه انشا میکند. مبارز جان، آرایش و بندوبست و تهیه این ترانه رو کی انجام داد؟ خب ما در ازبکستان کردیم، چون هر وقت جسور بدلباев یکی هست аранжировщикои машҳур, такмилгари мусиқӣ аст. клипро мо дар тоҷикистон сабт кардем, дар хуҷанд ва душанбе бо иштироки хеле ки мо гуфта будем бо 4 ҳунарманди мардумӣ ки аллакай ду нафари онҳо дар қайди ҳаёт нестанд, ки яке аз онҳо Убайдулло Раҷабов ва Аҳмадчо Улфатшоев мебошад. ҳамзамон Сайрам Исоева буданд ва Қурбони Собир ва дигар ҳунармандони ҷавону шинохта. бале, ва бисёре аз бинандаҳо гуфтанд ки ин мисли як филми кӯтоҳмуддат аст. бале, мо мақсади асосии мо ҳам дар ин буд ки мо як мини филм кунем, яъне ки як филми кӯтоҳ ва тақрибан 10 дақиқа аст, ин киноклип гӯем. ва ман як чизро фаҳмидам ки масалан иштироки чунин ҳунармандон ва шахсан ман Шодравону Байло Раҷабовро шояд ки мо як мо фақат ман розигии он касро гирифтанро кӯшиш кардем. як ҳам мегӯянд 2 рӯз пеш аз саб занг мезанам барои ман мегӯяд ки ман фикр кардам барои ман дар клип иштирок кардан инқадар дуруст намебиёд, зеро ман ягон маротиба дар ягон клип иштирок накардам. боз меравем суҳбат мекунем, баъдан фикрҳо дигар мешавад. вале устод шахсан худашон медонед як чиз гуфтанд ман иштирок мекунам ба шарте ки образи ман умуман дигар шавад, яъне ки намуди зоҳириам. ва чӣ хеле ки дар он ҷо истодед, мо масалан устод одатан мояшон сафеду ҷингила аст, мо гирифтем мӯи устодро рост кардем ва сиёҳ кардем, ҳатто қошояшонро сиёҳ кардем. ман нашинохтам, вақте ки бори аввал дидам нашинохтам. воқеан гуфтам ки аҳсан ба коргардон, аҳсан ба онҳое ки образ, яъне симои устод Убайдулло Раҷабов Шодравонро тағйир доданд. вале як чиз, шумо гуфтед ки зиёда аз як моҳ барои фақат розӣ кардани Убайдулло Раҷабов кӯшиш ба харҷ додед. яъне бубинед ин аз таҳаммулпазирии шумо ва аз сабру тоқати шумо шаҳодат медиҳад. чунки масалан шахсан ман мегӯям ки не ман дигар интизор намешавам. медонам акнун мо ҳамроҳи устод дӯст будем,
مثلا من وقتی که باری اول در تلویزیون کار میکردم با برنامه دعوت کردم با امشب ما همینطور یک دوستی پیدا کرده بودیم بسیار شخصی خوب هستند و انیقترش بودند و گویا که نه ها نه نه هم میکنیم یا نمیکنیم نامعلوم و من میدونستم که سلیمان سفارов که در یکی از نقشه بود بسیار شخصی چون خیلی خوش چق و ما دویم با پیش استاد سلیمان راه میکردم خدا چین در اونجا خوراک شام خورد و معصیت کنید و بالاخره همین طور هم شد که یعنی سلیمان میونه در روی کرد و روزی کرد. بله من از دیوزیونی که بسیار وقت نداشتم و میگفتم سلیمان و پیش تشکر با سلیمان. اکنون برمیگردیم با موضوع ترانه موزیک اوارد. خوش مرحمت. در ترانه موزیک اوارد میخواستید که باز مثلا مجری گرداننده این برنامه باشید یا نه؟ راستی گپ نه برای اینکه در اونجا هستند نفرانی که و بسیار آرزوی در کریستالی و بسیار برنده‌های دیگر که در اینجا کار میکنن بچه‌های خوب هستند و من حاضر بسیارتر میخوام که سرود خوانم راستی. یعنی الکی راویگی گردانندگی و مجریگی با دویم زینه گذشت. قریب همین گویم میشود زیرا که برای من بسیار شخص عین زمان بسیار شوق‌آور است دستاوردها مخصوصا در سوهای سرایندگی برای من بسیار شوق‌آور است و من هم کوشش کرده ایستادم و کوششم میکنم که مخصوصا در همین سوها نفر شوم که با پورگی گفتتونم که من موفق شدم یا اینکه شما عکس همون جایزه رو دیدید؟ بله بسیار زیباست تستر میخوام که بعد دستم گیرم همینطور عکس برداری کنم و در صفحه اینستاگرام یا فیسبوک بذارم. اکنون باز در خصوص عموما جایزه چون حرف زدیم که پسندتون است و از دستی کی میخواید این جایزه رو بگیرید؟ من درستی گپ در باره فکر نکردم ولی من میخواستم که از دستی نفرانی گیرم که همراه من در همین سوها تا یک اندازه موفق شدن و مشهور شدنی من سهم گذاشتن. مثلا شما من بسیار میخواستم که شما دید زیرا که از اول نفر بودید که با این چیز باور کردید وقتی که ما همراه بسیار میشتیم چندین مراتبه ها و بالاخره امروز شما مثلا دیده استودید که این چیز ثمره داده استوده است هم از لحاظ مثلا چون مشهور شدن هم از لحاظ با قولی که میگم پول کار کردن و دیگر چیزها. ولی به هر صورت من از ته دل میخوام که این جایزه رو به دستان مبارز جان بسپارم اما این مسئله میرود به زیر سوال زیرا اگر ما در دیگر بند و در دیگر بخش های این چرابینی مصروف باشیم پس این تصمیم رو میگیرند البته رهبریت و مأموریت ترانه موزیک اوارد. به هر صورت میدونید به هر صورت من در کنارت خواهم بود آن روز در کنارت خواهم بود مبارز و مطمئنم که آن لحظه فرا میرسد و من فقط خاطررسان میکنم که مبارز جان یادت هست در برنامه این لحظه رو آرزو میکردیم با هم. بله در خاطرم زیرا یکم آلبوم یکم کنسرت قریب همین چیزایی که هست در همین سوها شما نفر بودید که بهواسطه دستگیری کردید و موردی بودن که مثلا با یگان مبلغ با یگان چیز دیگر نگاه نکردید. برای این برنامه برای تعریف کردن و مثلا من یگان چیز دیگر نه اون چیزی که در دلم است من گفته ایستادم سلیمانه. و باز چی رو میخواستم بپرسم انتخاب به شما پسند است همین 15 نفری که ما تمرکز کردیم اطرافشون؟ بله بسیار پسند است و یکم چیزی که معقول شد انتخاب بسیار انتخاب محدود است ولی بسیار هم چی بگم واقعا هم نفران جمع شدن که من 100% گفتم میتونم که از همه روی خط بهترین از همه برنامه بهترین کنسرتی میشه. و از همین 15 نفر بیشتر با کی شما دوستی و رفت آمد دارید؟ از مابین اونها بسیارتر بیوشت با دمیربک کلیموف بسیارتر. اگر دمیربک ما رو میشنون درود دمیر جان. بله دمیربک کلیموف من میگم که یکی از اون من در سوهای موسیقی سرایندگی شو بیزنس
дӯстони ҳақиқӣ ёфтан бисёрам душвор аст ва қариб ки ҳамаи онҳо дӯст ҳастанд, вале масалан нисбатан гӯем ки ба нафаре ки ман метавонам занг занам гӯям ки салому алейкум бародари ман дигар ин яке аз онҳо Дамирбек Олимов мебошад. инҷо як паём омадааст, менависанд ки салому алейкум, меҳмони шумо дар лаби роҳ як ланкрузер мондагӣ аст, номерои 010101 бакавояшро кадом кама задааст. мошини ман аст заданда аллакай. ҷиддӣ? шояд ҷиддӣ бошад, бале. ман гуфтам ки имрӯз ҳангома мешавад. ин шӯхиҳои ҷумъахон аст. шумо бо шӯхиҳои ҷумъахон шинос ҳастед? не ки аст ҷумъахон. ман дар лаби роҳ дар қадам мондам. лекин ин намедонам, хайр ин шӯхӣ аст ё ҷиддӣ, ба ҳар ҳол ин гуна паём омадааст. ин шӯхӣ нест. ман эфирро мемонам, ҳозир медам медиҳам. не илтимос, ҷумъахон меҳмони моро талқа каф накунед. касе ҳаст ки фаҳмиданд ки ман дар лаби роҳ мондаам мошин. ба ҳар ҳол як санҷидан дар кор. бале ҳозир месанҷи. ҳоло реклама, мо меравем мошинро мебинем ва бармегардем. Бо мо бимонед. Реклама на Asia-Plus. Asia-Plus ва Orienbank тақдим мекунанд. Tarona Music Award 2021. ҳодисаи деринтизор. Хотирмону шавқангез. баъди чанд соли таваққуф мо бармегардем. 11 декабр соати 16 кохи суруш. шарики кул Orienbank. Шарики расмӣ Мармари. Tarona Music Award тантанаи ҳунар.
Asia-Plus ва Orienbank тақдим мекунанд. Tarona Music Award 2021. ҳодисаи деринтизор. Хотирмону шавқангез. баъди чанд соли таваққуф мо бармегардем. 11 декабр соати 16 кохи суруш. است یگون کم از اسیب نرسونده است این بود شوخی نوبتی جمعخان شوخی نابخشیدنی جمعخان شما واقعا امروز کار کردید که ما این افیر رو من در اول تستم که هنگام میشد یکان چیز میشد که فراموش نکنیم انیق فراموش نمیکنیم خیر چی میگوید با جمعخان دیگه شما نه با چشم من نه با چشم یکی ارزو نفتید خواهیش اوه جمعخان و فکرم جمعخان و جمشید همه بچه هایی که هر روز برنامه ما را گوش میکنن از خنده نمیدونم با چونان گفتن که همهاش درست مطابقت کرد مطابقت کرد من یک بار دیگر میخونم سلام به مهمانی شما در لب راه یک لند کروزر موندگی است رقمش 010101 با کوایش رو کدام یک کمه زده گذاشته است در زمین زده است بسیار شخصی نیک با دل و نیتی نیک بسیار دلی صاف داره تشکر جمعخان یکون روز میشینیم با هم من مبوریز شما هیچ گاه دلتون درد نکند فقط سکته دلی شوید تمام این شوخی مثل شوخی های شما مثل شوخی های شما مبوریز بیایید نسبت همین جمعخان یکون روز ما هم همین خیلی یکون شوخی فکر کرده میبریم بله من خودی حاضر خواهش میکنم که بعد از برنامه یکون رقم تلفنش رو دید یگون بازرسی دولتی هفت همیل رو گرم که او رو دستگیر کنم در یگون جو چی بگویم بله خبری بر دروغ خیر خلاصه خندیدیم این با فکرم این نشر مستقیم هیچ گاهی من نمیباره عرق کردم من از سهر مشق نرفته بودیم من یک دویدیم تو بلوپه خلاصه درباره ترانه موزیک اوارد حرف میزنیم نامش چند سال پیش سرودی سال بود مبوریز جان یادتون هست بله و با نظر داشتی حق و حقوق مالکیت ذهنی ما مجبور شدیم که نامش رو تغییر بدیم یعنی ترانه موزیک اوارد این گونه پیشنهاد به شما پسند است یا نه پسند است زیرا که سرودی سال مالکه یک چند مرتبه گذرانده استودن و هر گونه تشکیلاتچیان هم گذراندن بله و منم با چنین فکر با چنین خلاصه آمده بودم که باید که حتما نام دیگر شد زیرا که گرچنده که آزیا پلوس مثلا اساس گذاری این چورابینی است این مراسم جایزه‌سپاری است ولی آن رو بسیاری تشکیل کنندگان و دیگر مثلا تلویزیون ها و هر گونه با فکر من هر کسی که بسیاری نفرانی که مثلا خواستند به طور خود گذراندند این هم خوب است زیرا که یک مثلا یک غویا یک مراسمی آنها توانست که مثلا چندین سالها دوام کند و امروز من فکر میکنم یک نفسی تازه میشد یک باز هم سطح دیگر و ترانه موزیک ورزه مبارجون یک زنگ تلفنی است اوه ببخشید نشد یک بار دیگر تکرارا زنگ بزنید 44 107 107 رقم تلفنی ما است منتظر میشویم خلاصه مبوریز غیر از ترانه میروی در فهرست ترانه ها باز کدام ترانه را شما پیشکش کردید یا اینکه آزیا پلوس انتخاب کرد و پیشکش کردن برای سرودی دونا دونا و سرودی ای دیل رو دونا دونا و ای دیل رو کی آفریده است دونا دونا آهنگ شهباز نصیرجانов می باشد از ازبکستان بله شعری آرزوی سویف ای دیلم همین طور شعری آرزوی سویف آهنگ شهباز نصیرجانов و آرانژировکای جسور بادالبایف است یعنی این از همکاری مبوریز با آهنگسازان و بسته‌کاران ازبکستان شهادت میدهد با بسته‌کاران تاجیک نیز کار میکنید بله فقط با دورانی رحمتزاد کار کردیم از تهیه‌گران چی از تهیه‌گران با جاوید روزیف یک چند ترانه هم یک جای کار کردیم آماده‌ایم و بسیار به نزدیکی باز هم یک سرودی نو میشد بسیار هم سرودی شوق‌آور پیش از سالی نو آن را انتشار میکنیم این سرودی دو آوازه می باشد که فکر میکنم یکی از شاید که یکی از سرودهای بهترین سالگردند خب اینجا توسط وایبر سوال آمده است از جانب یک از شنونده های ما که در کره زندگی میکند دلنوزا
дилноза менависад: салом ба Мубориз, агар мумкин бошад суруди эй дилро бо овози зинда мехондам. مالش کوشش میکنم. ای دل روزی خوشه را ندیدی، ای دل زهری جدایی چشیدی، ای دل از دستی یار بیدیدی آزار رنجی بسیار، ای دل. аҷоиб. ва бубинед ки ин таронаро дилноза писандида аст ва ин тарона низ саргузашти аст, яъне бале. боз ҷумахон боз чизе навиштааст. илтимос, ман хоҳиш мекунам умуман паёмҳои ҷумахон дигар чӣ навиштааст? лекин хушрӯ медавидаед. боз моро тамошо дорад. ба фикрам аз як ҷо истода моро тамошо кардааст. ман намедонам ки аст ин нафар, вале баҳарҳол ҷумахон соҳ сиҳат саломат бошед. ҷавобро мунтазир бошед. бале, ҳатман. хайр, боз дилноза навиштааст. бармегардем ба навиштаҳои дилноза. дилноза фақат миннатдорӣ кардааст: ба ман ҳамин суруд бисёр писанд аст, овозатон хаста набошад. ташаккури зиёд. ин ҳам аз Сеул, аз Корея? бисёрам хуб. хуб, дӯстони азиз, дар охир ман як савол дигарро пешкаш мекунам ба Мубориз ва худоҳофизӣ мекунем, зеро фурсат низ кам аст. Мубориз ҷон, инро бигӯед ки дар ҷашнвора масалан кадом сараяндаеро шумо мехостед ки бошад аммо нест? ман шахсан кадом сараяндаеро мехостед бошад аммо нест? ман рӯйхатро дидам, қариб ки ҳамаи сарояндаҳое ки ман эҳтиром мекунам, гӯш мекунам, ҳамаи онҳо ҳастанд ба фикри шахсии ман. рости гап, ман ягон нафаре намуд ки дар куҷое масалан мо аз ёд бурдем, фаромӯш кардем, тайягарон шояд? то ҷое ки ман медонам, ба фикри ман не. ва он рӯйхате ки ҳаст, масалан ҳамаи сарояндаҳо воқеан хуб интихоб шудаанд ва ҳамаи онҳо айни замон, яъне ки дар шоу-бизнес, дар олами мусиқӣ мубрам ҳастанд таронаҳояшон. бале, ташаккур мегӯем. ва сарояндаҳое ки номашон дар ин феҳрист нест, ба арзи ҳамаи онҳо мерасонем ки соли оянда низ боз бо шукӯҳ шаҳомати бештаре Asia-Plus Tarona Music Award-ро пешкаш мекунад. аллакай вусъаташ доман мегирад, яъне доман паҳн мекунад, боз шаҳоматаш зиёдтар мегардад, васеътар ин чорабиниро баргузор мекунад. ва онҳое ки дар соли 2020-2021, яъне ин ҷанбасти корҳои эҷодии соли 2020-2021 аст, дар ин ҷашнвора агар иштирок карда натавонистанд, дар соли оянда ҳатман ҷоизаи Tarona Music Award-ро ба даст меоранд. сипос барои ҳамаи шумо. ташаккур Мубориз ҷон. ташаккури зиёд. вой мехӯрем санаи 11 декабр дар Tarona Music Award ва фикр мекунам ки ин рӯйдоди муҳими мусиқавии сол хоҳад гашт. ташаккури зиёд. бале, рӯйдоде ки Суруш хол интизорашро ҳеҷ вақт надошт. бо мо бимонед. Хит на Asia-Plus. Asia-Plus ва Orienbank тақдим мекунанд Tarona Music Award 2021. ҳодисаи деринтизор. хотирмону шавқангез. баъди чанд соли таваққуф мо бармегардем. 11 декабр соати 16 кохи Суруш. шарики кул Orienbank. шарики расмӣ Мармари. Tarona Music Award, тантанаи ҳунар. Asia-Plus ва Orienbank